Kore be ke u whatap ki he talamalo e whanua. Pea ko whatap ke talamalo e lotu pe mo e ako. Ka ata ke hoko ata e tau polokalama. Ko e tātālanga wha sokolatesi. Aia ko e konga waen. Pea e tau hoko atu ki he talanoa. Kawaki pea mo Thares, Pecotares, we whaingani e ko Thales, Anaximenes, ko e toataha i Adales, pepehe foki ki Anaximenes. Aia ko e toataha i Anaximenes. Na ko si whae ku lawe ki mua i he konga ulaki, aia ko e o e tātālanga whasolatesi ki he uhinga o e polokalamani foko e semina nia ai University Lo au whawhahako ma me tonga na ka mata whamafola hanga tono maia e ke no tapu eluelu i e tau ko si ka koe hoko atu en pa koe konga uae na goswai ai whawheroa ki atu i he wike ua ko tau situa me ai e konga ulaki ke uhinga koe o e polokalamani pea ai tātālanga whasolatesi mo e uhinga ai hingoa pea mohono tau moa. Hei kai i te utoe alo ki he whaikiki ko ia, ka te uwhenga, ke u ki nofo mai ki he tokotolu koeni, ko Thales, Anaximenes, pe mo Anaximenes, o kupehe ko e kau fuafua filosefa ia, ki mua ia Sokolatesi. Aia, nā kulawe koe i he konga ua ki, koe ku kamatangi e ku kalanoa atu, ki he kuonga ki mua ia Sokolatesi i he kau fuafua filosefa ko ia. Aia, kono mahu inga, he koe kuonga kou tau pehe koe kuonga Sokolatesi pe mo ene totahako ko Plato pe mo Aristotle, o pehe foko kuonga kou la ia oe ako. Ka ihe ngahi whamatala lahi o pehe, ka pauna i kaike ia i ha kuonga ki mua ia Sokolatesi. O hange ko kau tangata ko ni ko Thales, Anaximenes, Anaximenes. Pea moi ni ike, te utoki lawe ke amui ka kou whietala noa ke toko tono. Ka pauna i kaike aha kuonga ki mua ia Sokolatesi. Pea ai me kau filosefa i e sia te utoki lawe ke ai. I e whakafuafua ke senturi fitu ono moi nima. Ka pauna i kaike na utolu ke ako mea Sokolatesi pea moi. Plato mo Aristotle, hei kaike aha kuonga ko ura o karisi. Aia koe poin maho inga he ni, koe kulawe ki he anga ai tuku au wha historia mai ai ngahi whakaukau ai kau filosefa, pe koe mala ai filosofia, pea moi ngahi te whito i uhinga o nau ngahi whakaukau, pea moi ngahi whakaukau na ai hoko kinua, pea toki hoko mai kau tangata, hange ko Sokolatesi pe mo haifua o au mai ki he tau hao ki he kuonga kone. Mantui koe foi polokalama tātālanga wha Sokolatesi semina koe ni. Koe kutala noa ki he kamata mai ai kau filosefa mo whakaukau wha filosefa ki mo e Sokolatesi i he wesite i Ionia pe koe konga ia o Asia maina i he aho ko ia aia koe tawhaaki whaka hihifo ia koe o toake pea mo karisi o aho ni o hanga mai ke he tahi Mediterranean. Aia koe kamata i koe ai malai filosofia i Ionia i Asia maina. Pea mo i tari i he tawhaaki whaka tonga koe o Itari ke wheitu u hange ko Sicilia.
pea moe ilia e ko ngai funua halo e ta whaatonga i tarina e kamatai filosofia. Senturi fitu ono pe manima. Pea na e pehe pe i esia. Ai koe te ulawe ki ai. Ka koe ku ki hulu pehe ni atu pe ai mahu inga ke tau alu ki ai i he talanoa koe ni ki kau tangata koe ni mua. He koe ai ngai whehui na nauhanga o kamata mai pe koe ngai whehui na ne hanga hulu mala e filosofia ai nei tupu mai mea ko ngalahi o umalai ako. Pea ne hulu mai ai hau ai civilise mo e ne whakalakalaka ai wesi te o mo where mai ai ki mama. Koe kuanga koe ki mua e sokolate si hangi koe tau kamata mai mea Tales. Ko Tales o kupehe koe fua filosofia. Koe ai foirea filosofa, me foirea koe filosofi. Pe koe filosofi koe hau me foirea e ua. Koe filo mo sofia. Aia koe filo ko ete ofa, pe ko ete whakatotolo ki he mea koe sofia koe poto, pe mo ilo. Ai ko uhinga e foirea. I hono uhinga tau pehe ko hono uhinga whaalahia. Ko hatoko taha o ku ofa he ilo pe o ku whakatotolo ki he ilo mo poto. Ai ko kakai ko nina na kamata mai ai te pote ai pe ko uhinga e taha o tau pehe ko uhinga whaalahi. Ai uhinga whaasi o e filosofi ko toko taha o ku whakatotolo ki he whakakaukau o e iai. O existence, o hamea o ku iai. Ka tau whoki ki he kau tangata koe ni, matu ka tau pōkalama koe ni o ku half hoa pe. Ai tātālanga whakaasola tes koe ni kongaua. Ai a koe mea koe ko whenga ki ai ke lava o ki hulu ia te whaitotoro koe ni o ku pehe koe kau kamaia ai kamata ai filosofi. Ai a koe kau haure, koe ngai whehulu maho inga koe ni ai ni i nanau kamata. Koe ki mua koe ia Tales Anaximenes mo Anaximenes i karisi, na me nofo pe ai civilise, hawhahinga civilise pe mamani o au mai ki tahi moana ke paspikipa pe ki tauto, ka pau nei o spehe nei o nofo ki tauto i kuoga. Koe au pehe fok na tauto nofo i mai ki mui. Kai ke, koe mea koe nai nofo e koe ngai civilise motu a koe nau pehe. Koe mea ko toha pe, koe tupu mai, ai hohoko mo e tupu anga o e whahinga o tangata. Mo e whahinga e mea mo ui, mo e mea mate ko toha pe, pia mo e univesi, koe tupu mai ia, pia me ngai o tua. I he whakakaukau whakae lotu, e koe whakakaukau whakae whananga. Aia koe tau taranoa ki mua he centuriono, centuri fitu, centuriono nima i karisi. Teke whāto e whakaukau ia ai, ke a whainga whakaukau, whakaako, whakafilosofia, whakasainis, whakarosika, teka ike. Ia e ngai whakatotoro ia ki astronoma, astronomy, koe siomita, koe fika, koe musika, koe ngai mala ia i he kuonga, ange koe spite mo ngai kuonga. Civilise pe sia mga civilise Mesopotamia ki mua. Kana e te eki ke nanauhanga pe o whekau ake mea kotoa pe. Ko mea kotoa pe, mea moungo, mea mate kwa ene whekau aki, pe moe lau maari e. Pe kwa ene whekau aki moe otua, pe ko ngahi otua, pe kwa ene whekau aki pe moe ngahi whakau kau whakae whananga. Hea koe tautala noa ia ke kuonga koe ki mua. Pakapau koe mea mate. Na e wakai pe kakai he kuonga koe ia koe mea mate ia. O mo ui pe ia koe heo no lau maari e. Ka tau pe mo mea mo upa koe ni whikau aki mo otua. Tangata filosofa ko Henry Frank Ford. Nane pe he koe angai ai wakai koe he aha koe ia. Tatawe me tangata ko Sebastian Vico pe mi Italia.
Ai ko toko ua ko ni ko Frankfurt pe mo viko nana pehe e viko. Ko anga ko o kuonga ki mua ko anga ko wakai ko i he ki mua ko pe makape a filosofia sa ni simbolosika. Na e makai ai whahinga tangata ia ke mea ko toa pe hange o whakawhai mana, whaka misteri. Ko e ka mofuike o ku whakawhai mana, mahal ko o tua aia o ku ngau pe o ku kai ke moho lele i koe mai tau, mai nai mai tau mea. Pe he ko uhinga e fo i rea mofuike he rea whakatonga, ko e fu o tua. Pe aku pe he ko e ne ngau pe, ku ngalululu pe ko ne ita ki ngau pe ko ne ita ku hoko foki hoko re vai ai mofuike ai ko ume ai ko nai hanga ai ko hinga ia foi re mofuike ko hinga ki o tua pe ko hanga ia fa hinga sio a ko au pe he viko ko hanga ia sio tangata na ne sio foka fai mana ki a takai me ko to pe o fai mana mystical or miracle pe ko anga e atamai mo tuku atamai o kakai he aho ko ia pe era mai tangata tangata potolo lo ia amico itali pe era mai tangata ko Henry Kimui mai Frankfurt na sio ai kakai e kuanga ki mua i na whakaukau whai whananga me whakaukau ko inga ko tui whalo tuna nau pe he ko mea mate mo mea moui o kuia i hona lau maari pe o nau ko e nau whikau a kai ki ngata i hai hona lau maari e whakatau oskanai ia e nau whikau a ke anau tauruia pe mo e otua pe ko ngahi otua whatatau ke tui whakai lotu ai whainga kakai o mo civilize ko ia pe ko nau tui ke otua e tā pe ko nau tui ke otua e ua pe tolu pe tai lahia ai mahino a Peter whakaukau e ke otua ki mo mea ia mo tolu kau foki mai ko kuonga ia o e whakaukau whakai whananga mo e whakaukau whakai lotu mo whakaukau ki tupu mai e mea kotoa mea mate mea mo ui o iai hona ula maria pe whikawatu mo otua. Aia pe koe mea kotoa pe ia i universi e ne tupu mai, ai hoko mai, ai tupu mai ai o mea pe kui whapapalangi e filosofia koe cosmogony, koe whakaukau ki hanga e tupu mai ai otua, koe tupu mai ai atakai koe tupu mai ai wawaloa ai cosmos e moe ha monu manu au ke whainga tangata. Koe whainga whakaukau ke tuku au whakai tuku whakaholo mai koe a o kui koe cosmogony koe no tawhaake taha koe cosmology pe koe metaphysics pe koe ontology koe umea koe au nao mei fortunga tatau koe nau whakatotoro nau tō kie iai ai umea pe moe anga e nau tupu moe nau iai pe oku nau iai pe ikai pe kawat ke mo whakaukau epistemology koe anga a e tau ilo i atu pena nau hoko fe ai umea ke nau iai aia koe ni kamata mai pa koe tangata ko Tales koe na ne behena ne hanga whai e fo i whehu i mau inga pe koe ha ai iai pe alake ne taha ko anaxmenta o toi fai mai e ia moi foi mui ke fai foi ke paereva e na utari ke ai utari na ukainga ka koe mea kana mahino ke kau filosofa ko ni ka mata pe nai mo nga tangata puna ke iloa i kuonga ko ni simplifitu ke ono te ki labe ke maua ko tangata ko homa pe mo Hesiod pe ko Hesiod ai na ia e na toe tānaki mahu inga ki he kamata mai koe ni ai filosofia pe mo sainisi pe ko whakaukau whaka sainisi pe kai ke alu apito ke whainga natula e sainisi e au ni ke experiment
ka e science e fainga uhinga fra science pe e anga na ngao aki e nau faka uhinga faka e ata mai pe ko me na malo e kamata mai ko ni na ke fa o experiment me kamata ko e kimo e chocolate si pena ama pe ke kuonga chocolate si na malo ya opito ai nau hanga o ngao aki e nau faka uhinga pe a reasoning and our rationality ki hono whakakaukau i ai umea na rege whanau whai ha u experiment hangi ko meu whai kau sainis. Ka koe hanga pe e nau observe, e nau sio ki he atakai, pea ki mua ke hoko atu ki a Thales mata Anaximenes, koe tangata koe ko Hesiod, na ene tohina ne hanga wha opona i loa koe theokoni, koe theokoni, koe ingoa ene tohi. Pea koe tohi koe ia, na ne hanga wha matalai, na ne pehe ia koe o tua whewhine ko muses, koe o whewhine o tua lahi ko karisia Zeus, pehe na e hama ia muses ke te ia, kia Hesiod. O tala mai ki ai anga e tupu mai ai ume, a tupu mai whainga tangata, tupu mai akau, tupu mai ngai o tua, mea kotoa pe. Pea ko tala noa rewa koe a Hesiod, me whahama e muses ki ai, osko ea pa ne hanga rewa e ia o hiki ai ume. Aia koe poini heni, ko ene kei whekau aki pe ai mea kotoa i ai mo e tupu ai umea ke ngai o tua. Chile tala noa Hesiod. O pe ia, ko uilo ko panhanga rewa whako e tohi koe theokoni. Ko tohi ke he tupu anga o umea, ne hangea fu tohi tapu he kuonga ko iai karisi, mo ufeitu ko ia. E ne pauke naula. Hanga rewa ia whako koe tala mai e muses, i he ofe fine ko ia. O Zeus, e fu tua lahi, o karisi, e ko karisi nai o tua lahi, o tua toko taha. Pe me ngai o tua i lalo ai na ne whakatupu pe koe ne whemari aki aia o alu lewa me he theism, me o tua pe taha ki he polytheism, ngai o tua lahi. Aia nei pe hea karisi koe tala noa koe ngata whoku mai ka Hesiod. Koe tala noa koe Hesiod, koe tohi koe theokoni, na ane hanga whau whakai epic, ko whanga futohi loa whakatala noa punake i he lea heriaki whawhainga ta ake mahi no ina nau. Ai kuna pehepe mo homa e ne whau. Ai ngo tohi koe ai Odyssey mo Iliad. He whau i he whakarea, whakai heriaki, whakai punake, whakai loloto nai. Ne whawhainga ta ake pehea Hesiod, pehea hau. Ka koe tohi koe ia, nai hangea tohi tapuang kokulake nai, pena e pauia ke lauia e toko taha kotoa pe i a o ia koe tohi tapu. Sai, kau whoki mai ki a Thales, fuafua filosofa. Pe koe whuirea filosofi na kutala ke ai tānoa ke ai ono uhinga, ka koe whuirea koe kamata ia e filosofa i ki mui. Pe me i Italia me tawhaki whaka me Ilia. Aia nei, koe whuilea nei koinia pe nei Ratngau e akia e Pythagoras, mo mea Pythagoras te ohao tala noa ka Pythagoras pai ki muia. Ka koiena ne hanga fuafua koini pe ne hanga ngau e ake whuilea. Ka kono atu koe whuilea ai filosofi, pe koe filosofa o komi ki mui pe maorewa. Ko Thales, ko toko taha ia koe nane fuafua whai e whuifi. Ai foi mo ui, pe koe foi fehu, pe koe foi whakaukau whakae filosofia. Kumi mo ofa i he ilo pe koe poto. Sai koe Thales ia, koe tangata ia na pe koe kau filosofa, me koe kau filosofa ia ki mua ia sa palate si. Ko kau filosofa ina nau hauna tau me ngai whaamiri hou eiki, ngai whaamiri maumea, ngai whaamiri business. Pea, koe ka mata e filosofia ki mua koe anai,
sio ki ai kuonga ia ko ia ko ne apea ai ho eki ai mala ai ako ko ia pe mo ka business ka kai nei mau e nau be ta ko ha ulewa a tales ne ai ko tohi me ko nei mau e tales I a ko ia nei lahi ne lau ko thio ko ni ko a hesio ai ko na uslani ke na no forever ai a tales o whakakau ki he tupu mai e ume aku o stala mai whaka e tupu mai me ngai o tua I e thiokoni no fuai le hangare wa we e tales pea ya heta koe ulaki theory pe koe vavanga koe ki he pehe o ku mo ui ai mea koe uka mea o ku mo ui ko mea mo ui ko tales ka utala noa ki ai he kone te fitoi vavanga ia ana a tales koe ka ne pehe koe uka mea o ku mo ui pea koe fika wā ko ne pehe koe tupu mai mea ko toa pea me he vai pea ka ulaki lawe ki ne tala noa ki uka mea me pehe e tales sio tales ki kamata ngahi koe kamata koe ono ngahi koe ai makinito kupuna ku ngaue ai ango uka mea ua ona fe ohofaki e tala ane rewa e tales mo sio ki hangi koe whakaukau a Henry Frankfurt na tala noa ki ai pea mo Vico Sebastian Vico koe sio o ku mo ui me amateta tau pumi me mo ui pea mo sio ki mo oni pe ai tau tui ko o ku uia e lau maari e pea mo ui ai uka mea ai neto he kona koe ongo makinito na wa o kuna ngaue o kuna fi ohafaki mahina una mo ui ne hanglea whakatupu re vai koe ai te whtoi whakaukau ai koe fuafua whakaukau ia mahuinga a tales koe I karisi mahalo pena uoslawe ki ai ko tales me he foi feitu pe koe foi kolo ko militus peko militus mahalo pena ko militus I Ionia ko Ionia ta whaaki whaka hihifo ia koto ake mo karisi ke taimeteri ai ko ngaia o Asia Minor I ko Asia Minor laina whalahi ke whaatala noa ai ka umisina rei tonga I la no ke Asia Minor ko ni ai pa ko militus e ingoa militos ko militus e ingoa ai ko ko ia na tupu mai mea ai tokotolu atales anaxmenes mo anaxmenes ai pea uirewa ki nau tolu koe kau mela mylicens koe kakaia ko militus militos na uia koe kau mylicens ai koe kau mylicens ai tokotolu koe ni kau toi foki mai pepe ke vavanga koe atare ke makinito ai koe ne vavanga ua kia sa tau haurewa ke ne vavanga ua pe koe ne theory ua atare koe ula ki kamata ni koe asi o filosofia. Peherewa tares. No fatare se sio ki he foi mamani. Pane sio ki he fulahi vavare koe atahi, koe vai. Pane sio rewa ne pehe, kapau oku lahi pehe atahi, ai vai, he oseni. Aia koe foi mamani, oku heka moia I he vai, I he tahi. Ene no forewa sio ke umea mo ui o kapau he kai ke Hawaii mate ai umea lahi matunga na mo ui he vai pe ane wakairewa o kuliliwe vai o kuawe vai ia o alu o mao o kuawe ia o poloka o feriri waki hono anga o kulawa vai o liquid pe lava alu o gas o kasa palava vai o aluia o solid ai kone sio ke mama furi o ko ia pa ne pehere
koe mea kotoa pe, i fo i mamani, koe tupu mai, pea mehe mai. Pea, koe whirea whakarisi koe ki hangeha tupu anga o ha mea o koe whirea koe a kei. Ai pane pehe rewa. Ka koe whirea koe ia, ai a kei ia whirea ne toki aia Anaximenes. Anaximenes, i toko taha ako Stephen koe a Thales. Koe ka whirea ia nai, ne kamata Thales, ka nai whakaukau pia Thales, o kuiai ai fo i iwi, ma kehe, i mui i he tuku mai ai ngahi mea, he e nau iai, o ku ne hanga whakatupu e nau iai, ai me pehere vai. O kui kai koe otua, pe koe ngahi otua. Koe vai, koe fo i ake ia, koe main course ia, pa ne pehere vai. Koe ake koe ia, koe kamata angai. Pea koe ia, ai mea au ne pure, koe rura, koe fo i uhinga ia taha o ake. Koe rura, koe toko taha o kune, pe koe mea o kune hanga pure. Ai mea kotoa pe, ke nau iai. Aia koe water ia, ko Thales ia. Pea, kamata rewa ke, pane pehe, koe mea ia oku iai, aia manatuina tala noa ke fehu ia metaphysics. Koe hae mea oku iai ai umea, pe koe no wharea e taha, koe cosmology, pe koe ontology, ie wharea ie filosofia. Koe hae mea oku nau iai, pa pehe rewa e taha. What is existence? Koe hae mea koe iai, what is being? Pea pehe rewa, koe tupu whakenu he nau sio koe nai te nau kuoslawe ke ai koe nau whakakaukau, ai kamata ke whakaukau, ai kautama koe tōtolu koe nau kamata e filosofi. O koe whai universi mo ulfo noa mo natula, koe mea kotoa pea oku flux, oku liliu, oku whakawhetoni. Koe mea ina nau kamata ke nau whakatohanga i he nau whehui ke tari ai ia ai whakaukau o being. Ngā wea ke mai lahi whai rea ko ia, pa koe existence. Pa nau pe, koe mea kotoa pea o whiriuri wake. Pa pehe rea e Thales. Koe vai o whiriuri wake. He ku lava o alu mao. Ku lava o alu o whewheka, hange hapoloka, hange aisi, o whiriuri wake pa aku hore mai me whakaukau o flux, o liliu, o change. Pane pe, pa koe nau whakaukau whoki, e tōtoro ko niuna pe. Pea oku lahi e umea, oku pluralistic e umea, oku multiple, multiplicity. Oku where a umea oku ihe universi mo e mai atakai. Io oku lahi e umea, oku nau whiriuri wake. Ka oku iai ka nai anu e nau whainga whakaukau, a nau tō tatau pe tau tōru koe ni o nau tatau o nau pe. E nau a whatuku na nau pe. Ke anu pe ke whakaukau koe o tua e taha. I mui. Aia. Ana pe rewa. Ka oku iai e fo ia pe koe me aia i mui ko ia kune whakatupu. E fo iwi pe pe koe mea pe taha. Aia o pe herewa e Thales. Koe vai, koe water. Puai a mea pehe ia fo iwi lahi pehe ia i mui ihe iai ai o mea. Pea. Ui rewa whainga toka aterine pehe ia i he malai filosofi koe monism. Koe monism, koe tui ki hafoi mea ka ake, ki hafoi ake, pe koe foi kamata anga, pe koe mea une purei ha mea e taha pe. Koe monism ia,
Aia koe kau filosefa e kani kimu e asokolate si te tata noa te ua tamata koe la kaite se. Mahalo ka toko nima pe on te tata noa. Na e alupe e nau tala noa kai alua whamaunga ke foi a kei ke foi tupuanga e ta. Aia kou hangeu toi alupe ke whainga whakau kau ko he pe ku substantialism ko noui e ta ke foi substance pe e ta. O kui mui ki he tupu mai ai o mea. Pe nai pehe atales. Kai tuumua keu mahalo fe unga tales, kau ki lawe ki anax menda. Pe kapau pe koe toe tau mini te hiwa, te whenga keu lawe ka anax minis ki he student pe koe tahako koe anax menda. Ka mau mea mai hoi me ka inga, koe ha mahuinga e kutala noa atu me ku seminar koe ni. O mahuinga, me malabe ke tala mai ko ke ma kono mahuinga ya ki helo au mo au e ku wae te ma proklama seminar koe ni, koe ngā e mu mea mai kia wha mutana ki ma. Kono mahuinga he koe mea kotoa pe o ku hoko. Te tau pe koe whapolitikare, whakasaianisi, pe koe whakalotu, pe koe ha. O ku hokoia i loto i he ngahi fufo i te whito i whakakau koe ni. Aia koe uho, koe contents, koe umea ko o ku hoko, o ku tala noa ki ai i he tohi ata, he Facebook a moeanga e tau mo ui whaka. Kono fuo, kono form, o ku kofu a kia ai ngahi te whito i whakau koe. Aia, ka pau he kai ke tau ilo ki hono kofu tua o umea, o fuo, o uho koe o hoko. Te tau tala noa pe he uho, i kai ke tau mahi noi, o kuiai e ne whekau aki petupu mai mehe fuo o umea koe ko tāno ake. Ka tau hau ka anax menda. Koe mailisen pe mo anax menda mei meritos. Tupu tonu hake o ako mea tales. Anax menda ia pe koe ake koe mea koe tupu mai. Ai ume a koe vai, water, i he lau a tales. Sai, ko au ia, kai ke utu ia au ia koe e kanea. Pehe ia, oku iai e me a ia, oku i kai koe vai. Ka koe mea ia koe ia, oku iai hono, oku iai. Ka oku i kai ke ilo atu hono a ngā ona. Pe oku i kai ke ilo ia e hataha a ene iai. E oku boundless koe whuilena ni ngā oia. Pe oku i kai ke hoko ai e umea ia koe ni. Koe mea ia koe a koe Abraham. Koe neanga ni whakarea harea whakarisi. Oku tuu ia takaia mei mui. O hangi pe koe tuu ai rai i he whakakau atales. Koe mea ia oku hangi oku tae whakangata hono a ngā pe oku i kai hano ngata anga. Ka oku iai. Koe Abraham. Pe oku tupu mai rewa me iai ai o mea kotoa koe ni koe i he foi mamani. Patoki ai ene toe whakaiki, ka koe anga e koe ene te whito i whakaukau. Koe Abraham, oku ne pehe ia oku, koe taimi koe ia mālohi mai tala noa, ai ngai si o ka ua karisi ke ngahi konga oi ulu whonua, koe vai, koe whaia, koe ea, koe vai, pe moe meta pe koe whonua, koe afi, koe afi,
ko ea, ko vai, pia moe whanua, ko ukonga. Aia pene pehere. Oku ikai koe awhi, oku ikai koe vai, oku ikai koe ea, ka koe mea ea koe ni, a preonia oku ikai ke aha o mea pehe ia koe vela momoko, pe koe mātu moe viviku. Koe ulu nganga ia koe, o foi ulu whanua e whaa. Ne wha o koe e universi i anga e si o whakakufua e a koe. O i kai koe a preoni. Koe mea ea koe ni o koe i muia pe i tu aia. Pe koe ia rewa ia toi foi mea peta. Toi alu pia ke mo nisi ne taha pe. Ai foi a ke ia koe ni. Mane behere wa koi ai o kone hanga o whakatupu ai iai, ai hoko mai, ai becoming. Ai hoko mai ai o mea koe ola o e nau kehe mo e nau whenga au e aki, whewhanga whetongi aki, mo e nau liliu, mo e nau whihi, pea mo e nau whepaki mo e whekau aki. Kamata ke nau tala noa pe. Anaxmenta. Sai. Feunga anaxmenta. Toi tau miniti tolu ke tau whalaosi anaxminis. Koe stintenia anaxmenta. Anaxminis ia mai lisen pe mei militosi pe. Koe ea. Koe ia ai ake ai tupu anga o e umea. No fore vai asio. Koe mea kotoa pe oku liriu ki he ea. Oku ea mea kotoa. Oku lava ke aloe vai o liriu koe ea. Pe lava ke alu hifo ai ea pe koe kasa o liriu koe vai. Pe alu o solid. O lava o fefeka. Ma pere vai. Koe mea kotoa pe koe tupu maia me he ea. Roia na ne fuafuaha o mai e fo I whakakaukau whakasai nise condensation pea moe vaporization. Aia koe whai agi pene na kake whana u experiment, koe anga pene na opse, mati koe e nau whakauhinga e nau reason, koe mea na mālohi I aha koe. Pena kake nau fu alu kia u whehu I whaka e whika. Kia fu whehu I ke anga e tau nofo ai fie mo lele goodness. Na e pe nau lawe kia e filosofa ki mua koe ni ka koe. Mena nau nofu kai koe nau nofu ki he ia I mo natula, mo universi e nau hoko mai. Ana nau me nofu pe he I he whakaukau koe ontology mo metaphysics, pe koe cosmology. Si e nau nofu ki he epistemology. Na nau iai pe he whangai ni ina kai kia nau hoha ki epistemology. Ka koe anga koe kwa kai na nau iai pe nau whakaukau ki epistemology. E koe epistemology ko e tau ilo atu ai umea. Koe anga e tau ilo pe tau ilo fefe. Ka koe mena malohe nau toruna nau iai. Koe mena malohe koe nau whehu I ke nau tari. Ai whehu I nai fofoa I mai koe e tales. Koe ha ai iai. What is being, what is existence. Kai ke na kamata rewa e anaxminis ke tau whaose a kia ku ta talo mai e tau taimi e tau kaiwa. Aia ko ia nani pereo, koe rewa e taimi o ku alo e vai o liriu o mao, o liriu o kasa, compensation. Koe rewa taimi o ku liriu hif, isa, liriu hifo ai kasa ki he vai. Koe rewa taimi o ku vaporization, alo e vai mo mea. Ai koe ngo foi process ko ia koe ngo mea e ua ko ia koe na ne ufuafua hanga hulu I mahina. Na ai pe lawe kia anaxmendes. Pea pehe kia talias ka koe tamai. Ko anaxminis. Ai a kou tui mahino ate toko tolu koe ni. Mo e nau ngahi tefto I whakaukau.
malawa pe ko tana ke pe ni ako na me pe malawa pe ke te ana wako fai ki ke te mawinga na ngawe me lolote na ko huru e tu pe aku no konga fa historia me ngai te fito e na uhinga e na whakakaukau of ideas philosophy of ideas, philosophy of history pea moanga e kuhanga ta naki ato e anga e kuwakai ki ai ka tau toki hoko atu i e osia wike ua miheni ka kou whamalo atu mo mea mai pe kou whamalo ka te motol ko tope ko mo whakarea mai e koe ngahi ingo a hene o kou wakai atu ki ai pangata awhiwhita la whaere musika te vika moala sai mone whataua ki te paea so via petelo pe mo ki motol ko toa pe ko mo wharea mai o ko whalahat ka te motol whataange pe na aonga ai proklama ko ni e me ui me mananga ki mpela ai a koe kavinga se me nao i loa koe tātalanga whasola tesi ko tales anaxmentes mo anaxmenes ki mua e solates. Malovik ko whalai atu mo mea.